Now PCN ng nagajan miet ngina pai biang sigi benta jong ko kubor. Kau ke Tyndur kalalat nak jing sya abamdo ki telit ding da ka jing yo ban pelip no mardor da kinong de ki bayat ban let ai ha kisnong maulai jayur ha mok tho ro ha kamiet jong si balang jong tayo. Kersan. Kersan. Bak petang lang tepat sini. Kat kum ki kubor bele olum le tho mo ko be kali ke belit de jangka nabap hila kersan logistics kadang le ai di ha yeng Briew ha jayur mok tho ro. Ha ka posh posh tangi emin miet dai I bakladan ke jingkem ding jong Tyndur jong ke emi Khongsit. Kum ta klemda pen slam me por ne ban perkhat ela ka kamai. Nak bade unongnya rangkap unong yarap klamare ban pertajam ya kinong tre ke Tyndur bat kilatan ya upaip bat kilakan syat dak man penlep ya kene geding kebelas tang ban kelang dha bat apeng gejing kun kilala ban tem ya kene geding ban ya dai kene ke Tyndur na gejing syat penjula. Ajan. Siap ya siap seluar mah. Siling. Ay Mina sebarang piring mesin sa antok ba ayo sa sini pinsa. Mina. Wan sa sebarang mesin sa sebar na. Ay sila. Hello everyone. Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages or multiple IVF failures, then get a second opinion with us on 1st March in Shillong Children's Hospital, Khongsit. So come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out.